Ngithi inkosi enhlakithi unyazi lezulu. Hayi siyabonga. Hayi sengikhulile base ngikwazi nokuhlabelela upiano. Amen. Awupimbanga ngithi. Bakhonza abahle siyabonga uma size sazobuthana kule ndawo. La uNkulunkulu esimeme khona nathi savuma ibonga inkosi. Sasilapha neJudiya kumfundi umshumayeli uKhumalo. Uthi umshumayeli uKhumalo niyabona abafana kulo yamuzi uyaphela lo yamuzi. Uthi inkosi inyanga yezulu ngesikhathi lapha eJudiya yayingawaphuza amanzi ompompi kodwa kunomthombo olapha phansi la bithuma khona amakhosazana ehambe yokhona amanzi abuye nawo eze lapha nawo lapha eJudiya. Ithi ngesinye isikhathi lamakhosazana angabe sabuye nemanzi uma ebuza inkosi yini kwenze njani athi amanzi afike edungekile kanti ubaba wakuloyamuzi uthatha izinja azifake kulomthombo. Ngoba wayenyanya amaNazaretha. Isinkosi yamaNazaretha hambani nwakhe lawa amanzi mase siyabuye nawo mase yabusiswa iswaphuza ngesizi sibe nalutho. Namhlanje kuhle sigqoka ingubo emhlophe. Sike sayisifuna yini ukuthi yini sikhungathe usizi noma sesifakile ingubo emhlophe abazali bethu akazini bemthuku shembe. Sike sayithatha imbuzi, sayithatha inkomo, sayihambisa ebuhleni, sathi shembe njengoba semgqungu bemhlophe, sacela ukukhumbula okhokho bami, nomkhulu bami, nobaba bami, ngoba ngazi bahamba kanjani emhleni yakho bhombela usaphila. Namhlanje sifaka ubhulizono, nofika behlezi, nogoli, omama basaqamba amadhavatha atha leli dhavatha undoda usebenzaphi. Jeremiah 30:7. Unensizwa yakamaphumulo, lensizwa yakamaphumulo ithandana nentombi yakwaMpofana, kwakuhle kwathandana, sahamba isikhathi, usema sesihamba isikhathi bahleka abantu. Kunathi abathandanayo naseThekwini besihambisa kabuhlungu uhambe bebambene lolu thando ngathi akulolu uthando lweqiniso. Abantu bebehambe bebambene uthando lwamanga lolo. Ongekho la uluzwe indaba ezimnandi kuswele ekseni uzibele isikhathi lukhulu ekuphinde futhi ulithole lolu suku olufana namhlanje ayibonga inkosi. Ihlabele zaSolomon 6:9 ngiphethe ngizosheshisa. Lensizwa yakamaphumulo ithandana nentombazane yakwaMpofana, kwathandana kwakuhle kwahamba isikhathi wabe siyavela ungiyoshe ekhaya ngoba lezi zinto esenze kumnyameni kodwa siyaze ekhanyeni. Hamba uvumanga ukuthi lo umshumayeli yamamukela ingakho unontuthu umthombo uthi kuleli sithempele. Ngoba kubeka umshumayeli sayitshela ukuthi wena ongavumanga woza nemnikelo uzonikela ukhungulo lesamshumayeli uthi namhlanje ngiyakwamukela wenze njani ngesikhathi usola ukuthi ukhethwe kabi namhlanje. Lensizwa kwakuhle kwathandwana kwaphela insuku wateta umntwana basibemthatha bakaMpofana bamusa kamaphumulo. Phema ifika amaphumulo yabe siyaphika insizwa yathi lo mntwana angimazi nonina wathi makusebomvana kuncane kungikhaka akuyafana uyana emva kwezinyanga ezintathu. Khona abantu abanabazali abaphikiwe la kulindo 3 months wafa umuntu engakavumi. Namhlanje sengiyasebenza sengithola isibongo sika baba sengiyoyifaka umuntu ongangivumanga. Sengiyibhuzu uliqamba igamhlele lokufesa uhambe ngalo uhambe ngomhlane webhuzu ungaqashwa ngoba uvusa indlu ongayakhanga. Yathi emva kwenyanga ezintathu laphela usuku laqhubha isonto laphela isonto laqhubha inyanga zaphela inyanga ezintathu babuye lapha bakaMpofana bese kwamaphumulo. Thema befika yaphinda ngaphansi insizwa yakhona yathi hayi lo mntwana angimazi. Kwaphela wathi sobona emva kwezinyanga eziyisithupha balinda uba babe nenhliziyo yokubekezela. Kwathiwa cha mntanami
ekutheni khomba ukuthi kanti lento yenzakele phi wathi makuku la ngokhomba khona naku la ngokhomba khona ngoba mubu umuntu umkhoyiso wakhe ewulahle ehlathini awukhombe kwenye indawo khona abantu abanjalo abadidwa ukudla kumnandi avaleka amadlebe saphela inyanga ezisithupha babuye baka maphumulo these bebuyile laba kampofana yaphinda insizwa yathi angimazi bagoduka bahamba kanti ukufa yayidla lensizwa yagula ngoba la siyakhona amanga lokuqili abungeni konke obhubhujiswa ngomlilo yahlala ezaphela isikhathi yagula lensizwa yalala phansi isesilele phansi kwabe sekubizwa amaNazaretha ngoba nawo wabhasopa khona amaNazaretha uplan A na uplan B afika la maNazaretha athi awushembuzwile uplan A wamaNazaretha lo la ngena njengahlablisha inkosi ethu simakade akuvula inkonzo thi hayi uzophila mntababa ushembuzwile mase kuza amaNazaretha awuplan B akwandengezi abizwa nensizwa kaDlamini naye ayikhona yangena inkosi yethu simakade kwathandazwa kwenziwa yonke into seseqediwe kwabe sekufunda incwadi eMseli 10:29 ilapho ngibiziwe ngeza amasinyana ngibalanga ngabe sengiyabuza ngibizwenweni lensizwa iuleli ubhaca laphana obondeni yasiphakamisa isandla yathi maNazaretha besacela ukukhuluma kwathiwa khuluma kwathiwa sacela kubizwa khona wena wenze njani wena uvumile ihlabelelo zaSolomon bafowethu ngimngazo ihlabelelo zaSolomon 6:16 siyengaphi isithandwa sakho njengoba nxasi uthi umngalana uyikhona ingcefe yakho uyayibona engala ngaphesheya noma ugijima emaqeleni ngoba ithinye inkosazana nina niyashiyala ngapha ungahlala phansi ithi lenkosazana nina niyashiya sisiphethe kahle nihambe nijaha amabhlukwe ithi hayi Nxalisuthi akubhlukwe to bhlukwe kubo skate to skate wena wenze njani siyengaphi isithandwa sakho siyengaphi muphi lo muntu okade uhamba naye sithi ndophilela naye siyengiphi isithandwa sakho sihambe sikufunise wena omuhle phakathi kwesifazana wena usewumuhle manje sohamba ubamba nje sinyamalele ngaphi ubheka ke lo muntu owamithisa wamshiya namhlanje usuye ebhentshini ukuba sifune kanye nawe sizohamba phela nawe sihambe sisifuna sihambe sisithunga la singakhona isithandwa sakho ake nikhumbusane Nxalisuthi nibheke ukuthi lo kade ezwana nozinhle namhlanje uzwana nokubonga umshiye ephuzinhle Nkosi kubusise baba ngoba siyaqola eMnazaretha sibe bahle kodwa kuningi sibhubhise ngemumva enye inkosazana lenkosazana eyamila noma lenkosazana lapha eMlazi kwaQ igula lenkosazana yagula yakhwehlela kwabanjwa kwayekwa kwathiwa umkhuhlane nje odlulayo kwabe sebethabazala hayi lo mntwana sesizame ngakho konke asimthatheni simuse enkosini uThingo lamakhosazana mayifika inkosi uThingo ithi mntanami isilalela mama lo mntwana uma ihamba emhlabeni anothatha imbuzi mase nithatha inyongo yayo mase nimngcwaba nayo akasho ukuthi akaphile wabe sebabuza ubaba manje simngcwabele inyongo embuzi athi ngoba uhlale lapha emakhosazaneni esengaphelele wangcolisa amakhosazana ethempelini wangcolisa namakhosazana emoyeni ithi hayi ngizofika nimngcwabe ngayo ingane onyongo uyobe segeza amakhosazana asemoyeni wenze njani mama hayi mntanami kuzobona kuzogcwala esontweni ba sengihlala eduze kamkhokheli uzothina umndeni uba mina nasemphakathini ngiyanikela khipha kodwa uyeza umhlawuphela sengihlala phansi ithi insizwa kaMdaweni kudla basinayo ithi insizwa kaMdaweni ezweni lakubo kwabakhona umshumayeli lo mshumayeli Johan no akesifundi 117 ihlabelile siphuma kude bafowethu ngiwele uThogeta abawu3 nje oba ngilasho ukuthi fanele ngikhulume ngithi unweba ibonga inkosi isinsizwa kaMdaweni wabeka umshumayeli ngoliphathi ithempela kwakuhle kwathi kuyi weekend njena na
umshumayeli wathi ake ngihambe ngemidlalweni ngiyobuka la ushawa khona induku kwahanjiwa kwayiwa kulowo mdlalo lowo kanti kunensizwa ezobisisuka ibisimvikisa kabi umshumayeli wabe sekuyavuka ukuthi ngiyinsizwa mina ngenziwa kanje kwaphela umshumayeli kwavuka umnsizwa phansi komshumayeli khona lapha phansi komnazarisa khona insizwa yabe sihamba le ndoda iqasukile yabe sihamba isimlinda umshumayeli eduze kwasemfuleni ezibukweni la kuwela khona abantu yabe siqasha yabe siza le ndoda emvikise kabe emdlalweni ithema yiza eza umshumayeli ebiza lensizwa umshumayeli uqashile yabe siqoshike umshumayeli ubhekelena yabe semgaqaza yamshaka bikalapha kwaphuma igazi wanga umshumayeli wasebheke emuva uthe mayibheke emuva wasethi awusibanibani kanti ngishawa uwe umshumayeli wabe sephinde sekuthatha elinye waseyamqedela wambulala wathi mina angenziwa kanje mhlawumbe nawo bakhona abanyathi wathi mina le ngubo ngibona ngesabatha kuphela kodwa phakathi mina ngukosasi ka14 yamthatha wahamba ongcwatshwa le ndoda umndeni wayo awazi umndeni wayo le ndoda wamngcwaba laphana wabuya umshumayeli wahlala ekhaya wamemeza usontweni kwasontwa kakuhle wathungatha umuntu kade semdlalweni akaza kuye ekhaya kwaphela insuku kwaphela isikhathi sesekuphela isikhathi base bethi hayi endaweni ukhona umshumayeli ake sihambe sikulabantu bashembe siyocela umthandazo babe sebehamba sebeka umshumayeli yena phela khona endaweni bathi baba njoba silapha salahlekelwa ilunga lethu lomndeni siyacela usithandazise sicela uNkulunkulu ashembe sithole umithambo ngoba simazi ukuthi ulele ebhele khona kwathandazwa kwakuhle umshumayeli anihambe nenkosi engathi uNkulunkulu ashembe engenza umusa nilithole ithambo lesihlobo senu uyazi njalo yena wena ufishe ngaphansi kwalengubo saphela isikhathi babuya abantu waphela umshumayeli emehlweni wadliwa ilento emdlayo walala phansi umshumayeli seselele phansi lokbebuya njalo abantu bebuya beqisa isikhathi bebuya bezocela umthandazo sekuthandazwa kwamshumayeli yamudla lento umshumayeli umshumayeli esephelile emehlweni wabe setshela umkakhe ngoba kuhle nokuganwa ungazi impela ushango hehebe itenkhaka kodwa lutho malukazana khuzwa pho wasebiza umkakhe wathi inkosikazi besacela ungihambela ungibizele lo mndeni khona udaba efuna ukulithula kubona kwahanjiwa kwayiwa kulo mndeni wasufika usuhlala lapha umndeni wathi mndeni namhlanje sicela ukukhuluma iqiniso ubaba wekhaya ubaba wakwakho ngambulala ngabe sengiyamngcwaba lapha nezibukweni ndomanisi njena nofela umthole imanimba lapho niyothola ithambo lakhe base behamba sebeya khona kanti umshumayeli vele useshayekile egazini wabe seyadlula emhlabeni umshumayeli wenkosi inkosi ibusenikuzwile